Abakurikiye TSG Online TV turabasuhuje. Leta y'u Rwanda yongereye amafaranga azifashishwa mu kuvugurura Kigali Convention Exhibition Village izwi nka Kigali. Mu myiteguro ya Chogm hari amafaranga angana na miliyari 4 na miliyoni 200 yari yahawe kaminuza y'u Rwanda mu ngengo y'imari y'umwaka kugira ngo yishyure abitari yarishyuye mu bikorwa byo kuvugurura Kigali Convention Exhibition Village hamwe mu hazakiri inama. Ku rundi ruhande mu mushinga w'ingengo y'imari ivuguruye arimo ko Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga yo yagenewe miliyari 4 na miliyoni 700 arimo nayo kwita ku bikorwa byo gutegura inama izahuza abakuru b'ibihugu na za guverinoma. Nkuko bigaragara hirya no hino mu mujyi wa Kigali, ibikorwa remezo byakomeje kwibandwaho cyane kugira ngo iyi nama yo ku rwego rwo hejuru izagende neza. Muri byo harimo imihanda yubatswe mu bice bitandukanye by'umujyi wa Kigali izafasha mu kugabanya umuvundo w'ibinyabiziga mu gihe cy'iyo nama. Iyo irimo nkuva ku karere ka Gasabo Sport View Hotel Airtel wamaze kuzura, naho umanuka kuri controle technique werekeza Nyabisindo ugakomeza Nyarutarama ugasa naho ugana kuri Green Hills, nawo ukaba waratangiye kubakwa kandi ugeze kure. Hari n'imihanda yubatswe hagamijwe kugabanya umubyigano mu bice bya Remera n'imodoka ziva ku kibuga cy'indege cyangwa Kabeza, naho hubatswe umuhanda mushya uca munsi y'ahahoze Alpha Palace Hotel ugakomeza Kabeza. Hari n'umuhanda uhuza Rwandex na Inirake ugakomeza ku masangano y'imihanda ya Sonatube n'undi uva Rwandex mu Myembe Kigali Convention Center. Hari kandi umuhanda wa Murindi Rusororo. Ikibuga cy'indege mpuzamahanga cya Kigali nacyo cyaravuguruwe ku buryo gishobora kwakira umubare wisumbuyeho w'indege. Ni mu gihe kandi hoteli nazo zateguwe ku buryo zishobora kwakira abashyitsi bazitabira Chogm. Iyi nama abanyarwanda bamaze imyaka 2 bayitegura nyuma yuko isubitswe na Perezida w'u Rwanda Paul Kagame n'umunyamabanga mukuru wa Commonwealth Patricia Scotland bavuga ko inama yari iteganyijwe kubera mu Rwanda. Uyu muryango w'ibihugu bikoresha ururimi rw'icyongereza yongeye gusubikwa bwa kabiri kubera ingaruka zikomeje z'icyorezo cya COVID-19 hari mu kwa gatanu k'umwaka ushize. Ku ikubitiro iyi nama yagombaga guteranira hano i Kigali ku itariki ya 22 kugera ku ya 27 y'ukwezi kwa gatandatu mu mwaka wa 2020, nabwo isubikwa mu rwego rwo kwirinda COVID-19. Yaje kwimurirwa mu matariki ya 21 na 26 y'ukwezi kwa gatandatu mu mwaka wa 2021, nabwo iza gusubikwa ku nshuro ya kabiri kubera iki cyorezo nyine. Icyakora kuri inshuro birasa n'ibitanga icyizere noneho kuko muri uyu mwaka nta gisigiye inama ya 26 y'ibihugu bya Commonwealth ishobora kubera i Kigali, cyane ko n'icyorezo cya COVID-19 gisa n'ikiri kugenza amaguru make. Gusa umubare w'abashobora kuyitabira ushobora kugabanuka kuko mbere y'uko iyi nama isubikwa byabarwaga ko izitabirwa n'abantu bagera ku 10,000. Nubwo imibare mishya y'abazitabira itaratangazwa, hari amakuru avuga ko izajyana n'imiterere y'icyorezo cya COVID-19 ku isi. Mu bihe bitandukanye Leta y'u Rwanda yagiye igaragaza amahirwe abanyarwanda n'u Rwanda bafite mu gihe bakiriye inama y'ibihugu bihuriye mu muryango ukoresha icyongereza Commonwealth ihuza abakuru b'ibihugu na za guverinoma Chogm. Birimo uburyo bwagutse bwo kumenyana bw'ingenzi ku Rwanda no ku bandi banyamuryango. Harimo kandi amahirwe mu by'ubucuruzi kuko ni isoko ry'abantu miliyari 2 na miliyoni 400. Isoko muri 2018 bagaragaje ko rifite agaciro ka miliyari 585 z'amadolari y'Amerika. Umuryango wa Commonwealth kandi ni ahantu ho gukomereza umubano hagati mu bihugu byawo. Hari kandi imishinga myinshi aho ushobora gushaka inkunga, kubaka ubushobozi, kubona amahugurwa no kwiga mu buryo bwose bugize indangagaciro remezo z'umuryango n'izindi gahunda ziri ku murongo w'ibizaganirwaho, kuko iyo ufite umuryango umeze gutyo ari ingenzi ku gusangira ubunararibonye no kwigiranaho hagati y'ibihugu binyamuryango. Kuri Leta kwakira Chogm biri mu ngamba zo kwakira abashyitsi mu buryo bwo gukurura inama mpuzamahanga zituma tumenyekana, kandi Chogm izaha icyerekezo imyaka 2 iri imbere. Iyi nama kandi ngo ni umwanya ibihugu bizasangira ibyiza byagezweho hagati yabyo, banerekana ubudasa mu kwishakamo ibisubizo. Bazagaragaza gahunda z'ububanyi n'amahanga by'umwihariko ku bihugu byo mu muryango wa Commonwealth
gukomeza umubano n'ibindi bihugu birimo n'iby'uwo muryango, kongera ubucuruzi, ubushabitsi n'ibikorwa by'ishoramari n'ibindi bihugu bigize umuryango, no gushishikariza abantu gukora ubucuruzi hagati yabo no gusabana byaba mu muco, ubugeni n'imikino. Inama z'ingenzi zizakirwa mu minsi ya Chogm izamara zirimo inama y'abaminisitiri, gufungura ku mugaragaro Chogm izakorwa na Perezida Paul Kagame. Hazaba inama z'abayobozi b'amashami y'umuryango atandukanye, hakazaba kandi ibiganiro bizahuza ku meza hamwe n'abaminisitiri b'ibihugu, habe n'umwiherero w'abakuru b'ibihugu na za guverinoma. Itangazo ryasohowe n'ubunyamabanga bw'umuryango w'ibihugu bikoresha icyongereza Commonwealth mu mpera z'ukwezi gushize rivuga ko Perezida w'u Rwanda Paul Kagame n'umunyamabanga mukuru wa Commonwealth Patricia Scotland batangaje itariki nshya inama y'abakuru b'ibihugu na guverinoma Chogm izaberaho. Itariki nshya yemeranyijwe n'ibihugu bigize uyu muryango ni tariki ya 20 Kamena umwaka wa 2022. Nk'uko byari biteguwe mbere, iyi nama izabera i Kigali mu murwa mukuru w'u Rwanda. Ibihugu 54 nibyo bibarirwa mu muryango w'ibihugu bikoresha ururimi rw'icyongereza n'abantu bangana na miliyari 2 na miliyoni 400. Muri abo 60% n'urubyiruko ruri munsi y'imyaka 30. Inama ya Chogm mu busanzwe iba rimwe mu myaka 2, ikaba ari urwego rukomeye rugishwa inama rugahuza abafata ibyemezo kuri politiki zinyuranye. Mukomeze mukurikira ibiganiro bitandukanye bya TSG Online TV, twebwe nk'abayo ntituzabajya kure.